أجو لنسوف يسكن ونسوف يسكن غير السري ذاكي ذي تلمس تمديت تزوجون عندها ذي المزوير أوني تقدمها الارض دي براس بوسكيني ذا شي دنان سي غميسين حملتني دناوين نزور الكومبيتيسيون مضوايض كومبيتيسيون أكو دو ليبرتي أكد سواليم ذاكيني فوالا ليبرتي أكو دو كومبيتيسيون ما تبغى مدن كان سوين نحمل أطاس دو كومبيتيسيون كومبيتيسيون هكا سواليم إدي بوين لا دغا غاف لا جي اس كا خزر داش يدي بوين يبويد بلي جي اس كا سو سورا لافير أ كوناكري ملال إنو لون بيان برومي بصح نسلا سيشريك ملال يبدا والدي راديو تيزوجو عندها يسينا بلي فوالا سي لونفير كي اتون لا جي اس كان دينا دونات دي كوناكري هناك داكيني كومبيتيسيون بوين ديرني هناك لا كاف اي غارونتي نوتر سيكوريتي ومن بعد بن شايرين الناس بون سي اورا نوتر ريبونس سور لو تيران donc qui dit point compétition l'essentiel les titres donc au dernier il est décliné l'entretien l'ancien coach Alex coach du Serbie donc il خدمنا هنا فيكتور سبون كان إسقارن donc ينطرني السربي وينطرني dernier أورايا دو كوناكري هذا شي دينا. Voilà ce qui attend la JSK à Conakry. 2-0, ce n'est pas gagné en Guinée. Oraya a perdu 3-0 en Libye. Au retour, on l'a emporté 6-2. Voilà, c'est intéressant de savoir l'article qui dit Zonka, la JS Kabylie, la JS Kabylie a battu Oraya. Santa Fe Kini, فوالا يجاو بداو زمراوني تفكر الديتاي على كل حال ولكن يدينا كتولى من التيتر كاين لي ديريجون غينيان فون بوسكولي لو جوار بور se qualifier فوالا تورا هاد لي جوار نسنكنا بوسكوليهم ولاش فلاس دونك نوقات كان في لي جوارنا لا جي اس كا دونك اون اسبير بلي كلشي غادي يعدي كني وثا. C'est vrai, le match sera difficile, mais voilà, نكد سواليم donc شدنا à l'intérieur les pages ندخل وليف ملال ils nous ont promis l'enfer à Conakry, Chérif Mellal, voilà l'entretien dernier. Ils ont mal accepté leur défaite, surtout que leur ambition est de gagner cette C1. Dernier, on saisira la CAF pour que la sécurité soit assurée à Conakry. Les déclarations des Guinéens, moi je ne crois qu'au verdict du terrain. On aurait pu s'imposer par plus de 2 buts d'écart. L'arbitre aurait pu siffler un penalty en faveur de Benoît. Voilà. 2-0 est un score sécurisant. Il faut qu'on prépare bien le match retour pour que la qualification ne nous échappe pas. Le match face au Serbie sera un beau derby, mais il nous faut les 3 points. On jouera face au Serbie le 23 de ce mois. Les convocations de Benbo, Taddadi, Belsé, Hamron, prouve qu'il y a un travail qui se fait à la GSK. On avait raison de miser sur Benoît. En plus de Medarki, il y a Tafni, Oukassi, Laorfi et d'autres. C'est difficile d'arrêter la liste des 18 à cause de la concurrence. Moi, je ne recrute pas les joueurs à 300 millions. Tout ce que j'ai promis, je l'ai fait et le temps m'a donné raison. Voilà, Chidine Chérif Mellal, il doit remercier nos supporters pour leur soutien face à Oroya Conakry. Donc, c'est l'entretien, donc, Chérif Mellal, Ked Soualim,
لكن لي تيتر شويه سخلاعن لا جي اس كا بو ساتوندر او بير en Guinée. Ben Chaïran, bon, c'est notre réponse sur le terrain. Le match face au Serbie pourrait être avancé de 24 heures. فوالا كانت تضرب يعني النار نسيتي بن بوت حمر وعدادي بن صياح نروح l'équipe A. Voilà. Donc, il y a l'essentiel, les informations et des points de compétition. Mais il y a une liberté, comme je vous de l'élection présidentielle, les Algériens convoqués le 12 décembre. Le dilemme du jour. Attendez, je consulte le calendrier. Voilà. Donc, liberté, اللي هضرنا في الطروم مانيفيستون يقسمطينها بلاسي سو موندا ديبو يقسمطينها ومن بعد يخلي تيتاري كونديداتور على بريزيدونسيال دو 12 ديسمبر كي اوزرا فوالا ويعني يبويد يعني غاف لي زونسيان ديريجون كثر سنة ديال الحبس دونك سكولتان بريزيدونسيال دونك فوالا كتسوالي ذاكيني دونك تاكي لا روفي دو براش تقسكيني ناس ونسيد خدمة ومن بعد انا عديت غير السونتر فيل توليد تافات هاد نسكن شي طوح لافيل دوالي ما تبغى لافيل تيزوزو ونوصل نعدي لا جورني كيدي ساعة كرا لي روبورتاج خلينا نعدي كتسوالي نقلا السونتر فيل فوالا زاد كاميرا الغاشي غطاس يكون ديريكت دو تيجي وشوف شوف لي ماتش تسلاكات سوقام هادو خلاص يعلم بالك غتقعد مازال مذكرنا الماكازان فتحان غلقان ماشي ثورة فتحنا سي با دسيدو فوالا ولا مريم ولا حاكم لونيس الزول في اللون كما تنم تنمير تبون يميد كرم يدنا ولا الحوايج هنا لما تسمينا نقرا السونتر فيل ومن بعد نوث نكمل الليل مسافنا وعرفت تشدو وشوف يعني اللي تشدو كنا السنين بديت تزوج
أول سكنة المارشي لو جاردان يسوا غلقن لو سونتر فيل. Il est constamment fermé. Ça fait des mois ونظر أنا يوقف ثالث تفتحن ونظر يوقف ثالث تفتحن. لكن الدوار ياون لو جاردان دو سونتر فيل سيدي موالي يغلق كونستامون يغلق ونظر أنا أشوفه تيكولا السبت تغلقن تيكولا تغلقن هات فوالا لو جاردان دو سونتر فيل يغلق صافي دي موا فيلا صافي دي موا سي لا الشانة كينيا. Il est dans une situation catastrophique. دايما يغلق. Voilà. C'est le jardin du centre. يغلق صافي دي موا تولى يغلق هكاكي ونظر شوف تغلقن. C'est le centre, oui. وبدا الغروي فيها دايما يغلق. Donc أغلق السونتر فيل الدولي سونتر فيل مدينة تيزي وزو. أوليني جاكو دخل لهنا أوليني بونجورني بونجورني أدم ليلت ما إلا كرا هذا تيدناوي ما إلا كرا هذا تيدناوي دايرين اللي ديريكت من بعد تنمير تنون كنا مدينة ميرسي مدي كم يدنا السريد سكتي زوج. فوالا قدرت كرا اللي ديريكت وني جاكم ديال الخل هنا غير توفات.